Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novu emisiju The Engine, u današnjem testu Renault Kadjar. Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Renault Kadjar predstavljen je 2015. godine na sajmu u Parizu. Tad se počeo i proizvoditi i prodavati i prodavalo se sve, odnosno prodaje se još uvijek, ali prestao se proizvoditi 2022. godine. Proizvodio se u Španjolskoj i proizvodio se u Kini, inače svima nam poznatom gradu Wuhanu. Tamo se prestao proizvoditi još 2020. godine zbog ovoga očitih razloga, ako slučajno ne znate, istražite grad Wuhan. A što se tiče samog modela, bratski je model sa Nissan Qashqaijem iz iste naravno grupacije i leži zapravo na ispod platformi i dijeli motorizaciju i tehnologiju Nissan Qashqaija. Zašto se prestao proizvoditi? Zato što nije ušao u top 10 u segmentu. Prodan je u svega, kažu iz Renaulta, 700.000 primjeraka otprilike i zbog toga je prestao sa proizvodnjom. Što se tiče ovog današnjeg testu, on je pre-facelift model, facelift je došao 2018. godine i iskreno ovo je baš onako nekako lijepoj opremici i čak mi se sviđa i njegova boja i dizajn i sve ovako na hrpi dosta lijepo izgleda. Što se prednjeg kraja tiče, karakteristična Renaultova maska s ovim njihovim itekako velikim logom, možda malo i predimenzioniranim, ali eto, to je taj njihov dizajn. Ono što mi se sviđa što iz tog loga idu ove nekakve reljef na haubi, nije hauba rana i onda to sve ovako na hrpi lijepo izgleda. Inače, konkretan auto ima i LED svjetla, tako da i svjetlosna grupa je M jako dobra po noći, M jako lijepa ovako vizualno po danu, zajedno u kombinaciji sa chrome licenama. Inače, ja volim onu kombinaciju all black everything kad imate crne detalje i to. Međutim, kad je neka ovako vesela, topla boja, chrome licena jako lijepo legne. Kad pogledate auto s boka, odmah možete reći da se radi o SUV vozilu. Zašto? Zato što imamo plastične i blatobrane i pragove i to prag je dosta onako dignut. Plus, vidi se dosta visoko clearance, podignuti automobil, tako da s njim ćete moći preko nekakvih blažih terena, a recimo što se tiče grada i gradske vožnje, moći ćete se popet bez problema na bilo kakav rinzol, na bilo kakav nogostup, proći kroz bilo kakvu neravninu. Dvije stvari bih istakao s boka ovog automobila, prvo su ti krom detalji, znači oko samih prozora koji su također zatamljeni i krom ovaj gore nosač na krovu. Druga stvar koju bih istakao s boka automobila, a on se čak malo ovako do zada najbolje vidi, je to da je iza ovako kako ide prema iza, auto je proširen, a znamo da na svim automobilima taj njihov takozvani gluteus izgleda vrlo atraktivno. Što se felgi tiče, na ovom konkretnom automobilu imamo Renault 17, izgledaju lijepo i na samom ovom pragu imamo jednu također chrome licenu koja je kombinirana sa ovim gornjim chrome licenama. Kroma imamo i na zadnjoj strani u nešto manjoj količini, točnije samo ovaj Renault znak, Kadjar oznaka i ova oznaka Eco 2 ili Eco 2. Šta označava oznaka Eco 2? Eco 2 označava najekološkiju verziju svakog Renaultovog modela. Tako je ovaj najekološkiji zato što ima svega 99 grama CO2, a do samog motora ćemo tek doći. Dosta je visok branik, moramo reći baš dosta visoko podignut. Kuka se inače može demontirati, ali evo iz Auto Elmija, inače naših sad već stalnih partnera gdje možete i naći ovaj automobil na prodaju, posjetite njihovu dnevnu trgovinu, odlučili su ovu kuku ostaviti da pokažemo punu raskoš ovog automobila. Što se tiče svjetlosne grupe, ona mi se sviđa i opet kažem nekako sve to jako lijepo izgleda, zapravo je dosta atraktivnije od većine Kadjara upravo zbog ove boje. Što se tiče prtljažnika, on je visoko podignut, ali odlična je stvar što ovdje imamo jednu ravnu površinu. Tako da ako imate bilo kakve teže predmete, bez problema ćete to sve odložiti. Imamo i ovu takozvanu pokrivku, imamo i neke kukice i sviđa mi se što imamo duplo dno. Znači možete ga podići i ovdje i ovako zakačiti da stoji, a možete podići i ovaj tu stražnji dio, tako da ako imate neke stvari od straga ne morate se naginjati. Ispod tog duplo dna je još jedno duplo dno, odnosno je prostor gdje možete naći rezervni kotač punih dimenzija 17 cola. Gdje li je? Tu li je? Evo, ovako to ide ljudi na Renault. Što se tiče ovog konkretnog motora, imamo 1.5 motor, to nam je zapravo najslabiji motor iz ponude od 110 konja. Imali ste dizelske varijante sa 110, 130, 150 konja.
otprilike, jer na redizajnu su se te konjaže i snaga nešto malo mijenjale. I imali ste benzinske varijante od 130 do 160 konja, odnosno na redizajnu 139 i 163, ali kažem, nije ni bitno. Konkretno, automobil je uparen sa 600-stupanjskim ručnim mjenjačem, pogon nam je na prednje kotače i imamo 260 Nm obrtnog momenta. Jače dizelske varijante od 130 i 150 konja također ste mogli upariti i sa pogonom na sva 4 kotača. Spomenuo sam i onaj Eco 2 ili Eco 2 oznaku koja označava da je ovo upravo najekološki motor iz te ponude sa svega 99 grama CO2, što znači da ima dobru cijenu. Zašto? Zato što je manja cijena ovoga PPMV-a i poreza u Hrvatskoj, tako da zapravo imate dosta polovnih sad ovih Kadžara, onak baš pristupačnim cijenama. Zadnja klupa Kadžara je definitivno njegov veliki plus. Mjesta za glavu baš jako puno, apsolutno iznad očekivanja. Mjesta za noge također iznad očekivanja. Znači mogu i podvući dole i mjesta za koljena, imam jer je sic ovako urezan. Pretinac ovdje, nažalost nema ventilacije, to je zamjerka, nego je pretinac. Utičnica 12 V, središnji tunel čak i nije previsok. Nažalost nemamo središnjeg naslona za ruku s cup holderima. I jedna zamjerka generalno na autu je što su i na zadnjim i na prednjim vratima dosta mali pretinci za bocu i može stati samo boca od pola litra. Nalazimo se na vozačevoj poziciji i prvo što bih htio pokazati ključ. Imamo ovu Renaultu ključ karticu koja mi se sviđala na nekim njihovim bivšim modelima jer ste imali onaj slot za ubaciti ju. Sad imate samo nju kao keyless go ključ i gumb, tako da ajde, ok, možete ju staviti ovdje. Što se tiče samog interijera ovog Renault Kadžara, moramo reći da su materijali naprijed nešto malo bolji nego iza, znači nisu toliko tvrdi. Nisu oni najtvrđi, zapravo tako bih rekao, jer tvrdi jesu. Iza imate onda onu tvrđu plastiku. Međutim, to je sve za očekivati od automobila ovakvog cijenovnog ranga, tako da mislim da je tu sve korektno. Što se tiče ovog dijela ispred vozača, na njega ćemo odmah preći. Za vrata sam rekao mali pretinac, to je zamjerka. Volan mi se sviđa, trokraki, multifunkcionalni, mala sredina i airbag nisu možda najbolje složeni. Ja kod Renaulta osobno i ne ljubim to što im je ovdje dio tempomata, a tempomat im se zapravo pali ovdje, što je vrlo... to samo Renault radi. I što se Zeigera tiče, čak imate na ovom modelu Virtual Cockpit, koji do duše vi ne možete ovaj Virtual uopće podešavati kao kod nekih drugih automobila, ali eto, ekran je Virtual, je znači moderni ste. Središnji dio mi se sviđa, sve je odrađeno dobro, nema ono nekih sitnih, suvišnih tipkica. Znači imamo gore ventilaciju, ovdje nam je touchscreen izbornik, inače ekran koji je na dodir je onako, malo je reći da odaziv nije najbolji, ajmo to tako sročiti. Ispod toga imamo klima uređaj koji je fantastičan, zaista nemam nikakvu zamjerku, inače radi se o dvije zone klime. Dva USB-a, AUX kabel, 12 V utičnica, zajedno sa pretincem. Dolazimo do ručice mjenjača koja mi se sviđa, kao i volan presvučena kožom. Ovdje nekakve ovi utori za kovanice, automatska ručna kočnica, taj tempomat koji sam rekao da mi se kod Renaulta ne sviđa, ali eto, ima detalja koji su dobri, ima detalja koji nisu. Dva cup holdera koji su dosta onako skučenih malih dimenzija i ovdje jedan jako duboki pretinac gdje će zaista stati onda recimo nekakva boca od pa litru i pol, tako da možda to može nadoknaditi ove tamo. Male zamjerke što taj pretinac ne moramo micati ni naprijed, nazad, ni gore dole. Što se sjedala tiče, sviđa mi se što su jako dobro profilirana i to onako u širinu, tako da se baš lijepo može sjediti. Znači i donji dio i gornji dio i za ramena ovaj dio za sjedala zaista nemam i generalno položaj sjedenja apsolutno nikakvu zamjerku. Vožnja Renault Kadžara, kao i većina ili gotovo svi SUV-evi pružaju vam onako jednu dozu udobnosti koju ne možete dobiti u gotovo nijednom drugom segmentu vozila. To je ta neka prije svega udobnost, a mogu bih odmah to navesti sigurnost. Jednostavno ste povišeni, osjećate se robustnije, moćnije, imate bolji pregled na kraju krajeva u prometu, takav je i Renault Kadjar. Što se inače pregleda tiče, baš je jako dobar, znači baš jako otvoreno i s prozorima, ima kao i neki drugi pojedini modeli ovoga SUV-a, ima dosta onako predimenzionirane retrovizore, možda i malo veći nego što bi trebao imati. Međutim, dobro su to uklopili u dizajn, izvana se ne primijeti, ali zato kad vozite imate jako dobar pregled. Ovo je najslabiji Kadjar iz ponude sa 110 konja i 260 Nm. Međutim, moram vam reći da je, za razliku od nekih drugih automobila sa ovim slabim motorima, to za njega potpuno dovoljno. Recimo, mogu usporediti šta ja znam, evo da ga usporedim sa Golfom 7, vrlo vjerojatno je dobar dio vas vozilo Golf 7 1.6, pa možda u nekim trenucima
Znam vam onako falit malo snage, znam vam zafalit onako malo šusa. Moram reći da mi se to s ovim automobilom generalno nije dešavalo. Kad kažem da ne fali snage, onda to i mislim, ali nemojte očekivati neko, ne znam kako, ubrzanje od Renault Kadjara, zato što ovaj auto od 0 do 100 ide za zapravo preko 11 sekundi. Naravno, morali smo imati neka dobra očekivanja za Kadjara, zato što je naravno to bratski model sa Nissan Qashqaijem, koji znamo da je jedan od vodećih automobila u tom segmentu, u tom cjenovnom rangu, tako da definitivno su od Kadjara u Renaultu imali visoke očekivanja i ne možemo nazvati sad to zato što se prestao proizvoditi, ne znam, nekakvim, šta znam, fijaskom ili nečim. Zapravo su to vrlo dobri auti, evo upravo jedan ispred nas, koji su se recimo kod nas baš i dosta jako raširili, iskreno na cestama ih ima baš dosta. Kad god imate auto koji je prvo prije svega pristupačan, znači cijena je vrlo vjerojatno onako najvažnija. Druga stvar je da dobro izgleda, jer danas ljudi koliko god šta jeftino bilo, ako je ružno, neće kupiti. I treća stvar da je auto praktičan. Ovaj auto je zaista praktičan, imate i dobar prtljažnik i dobru zadnju klupu i naprijed je sve dobro, osim evo tih možda nekih smanjenih pretinaca, ali ajde nadoknađuje to sve ovaj veliki u sredini. I uz sve to kad zbrojite, lako se vozi, lijepo se vozi, jeftino održavanje, malo troši. Sve to kad zbrojite dobijete onako jednu dobitnu kombinaciju za jako velik broj tržišta, odnosno velik broj ljudi na tržištu. Jer, ok, većina vas koja mene gleda traži neke fantazije, voli automobile generalno, pa onako gleda na ovakve neke automobile kao ok, ali zapravo su to za svaki dan, za većinu ljudi, fantastični automobili kojima apsolutno ništa ne fali. Sa svime što je rečeno, mislim da možemo ovaj test privesti kraju i da ste manje više vidjeli sve što se tiče Renault Kadjara prve i jedine generacije, ali eto da kažemo pri facelifta, pošto smo poslije imali neke male kozmetičke promjene. Sve u svemu jedan auto o kojem se treba dobro razmisliti ako razmišljate o polovnjacima. Mislim da je stvarno dobar, mislim da stvarno ima dosta toga za ponuditi, mislim da ima stvarno korektnu cijenu. Spomenuli smo već više puta taj CO2 od 99 grama po kilometru, mislim to je definitivno fantastična brojka, niže od toga gotovo pa i ne može, tako da što se tiče njega ima jako dobru cijenu sad trenutno na tržištu, a ako ga pak mislite sami uvoziti onda vam je zapravo još bolja situacija. Ako ste zainteresirani za ovog Renault Kadjara, posjetite Auto El Minjuška u trgovinu i pronađite pa ili njega ili nešto drugo za sebe. Hvala vam na gledanju, a vi provjeravajte svoje aute putem Car Verticala. Link za 20% popusta na Car Vertical izvještaje možete naći u opisu apsolutno svakog mog videa, a dostupan je i promo kod MATKO20. Upišeš promo kod, uzmeš popust, platiš jeftinije i voziš.